Nanong apelido mo? What's your last name? Nanong palagay mong kabalduga na ning lagyo? In this video, we're gonna find out. Pero ay bala mong regular na video ni Owi Dalo kala bala mong sasabi kami piyang harap. Because this is Ligligan Balungos. The video game. The game show. Not the movie. Not the movie. This is welcome, Maya Paoras po. Not the manga. Yet. Maya Paoras po, welcome to Ligligan Balungos, the game show. Ako po kaya kayong host. Not the Kevin Montalvo, not the movie. Baita mag-umpisa, the surnames in this game were guided by Dictionary of Fray Diego Berganio, published in 1732. Anyang 2007, tinranslate ng Father Venancio Q. Samson. In this video, we're going to tackle surnames. Anya ay makanta ka kumpleto in video kini. Nung po dimdam ing apelido yu Kenny, agyang pangkapampaan niya. Let us know in the comments baka tayo may ken tutuging video na rin. And nung bisa kayo may katutuki yung video ini, hit that like and subscribe button. Otherwise, last niya ang video ini pa si Bay. Apin na legit na kaya or practice pa. Legit na yun, mag-shootan. So, bayo tapos mag-usa any rules. So, I'm going to give out a word from Fray Diego Berganio's dictionary, Kapampangan Dictionary. And sumulat lamang a phrase or a word that would be the closest to what they think is the meaning of the word. So basically, yung gagami, mamiya kang apelido. Kay but explain miya na anong meaning na. Wow. Mga tayo mo. Base king stock knowledge. Wow. Stock knowledge. Alayang research yun i-game master mo yung ating research kanini. Master So, mo. may labado. By instincts. Pagkilala po, nagkikata mong contestants for this episode of Ligligan Balungos, the game show, not the movie. The first contestant hails from Barangay Lourdes Sur, Angeles City. Pagkilala ka. May pa oras, yaw po yung Migs. Pumulik po Lourdes Sur. Okay, contestant number 2, hailing from Barangay San Jose, Margot and Porac. Alam na yung karag. Ako po yung Nika Ramallo, representing San Jose Manuel ang aking kasabihang. Nung manasakit ka man ngayon, bagay mo. Kasebian. Kasebian. Okay, and Kesab our yun. final contestant number 3, hailing from Barangay Ninoy Aquino, Richtown, Angeles City. Hindi na makuha ng barangay na ng Angeles. Bruno po, Chuo Marisol. So, bagyan mong ating malyari. Manyara kami po. Ating kasebian nung ating gate, ating padlock. Okay. Kaining Marisol. Alright, magpag-ubusan tayo po. Ninong man yung kaya kami yung manikwat hetang 1 box of cheese stalker. Amarimla. Amarimla. Kasi Negosyo Japan niya po din ni eh. yan. Homegrown business. Wow. Pero nung tinost na, yan naman. Yan naman. So, pag-ubusan tayo po, in first word. Oh, bawal mangop yan. Wow, bawal. In first word, alimurong. Alimurong. Okay, pencils up. Pencils up. Game master. Okay? Yan ang pencils up! Pencils up! Pencils up! alimurong. Pag-ibalman tayo pa yung contestant number 1. Uy, manilip ka. Okay, naning kaya ka? Matapang niya. Aliyah Mumurong. Aliya mo. Okay. Matapang. Okay, ika, Nix. Matapang, brave, courageous! Not giving up, matapang. Basically, istulakan po na. Kasi para lang pa ang opya. So, yung po rin nasabihin ng alimurong, mumurong. It's literally it. Will not withdraw. So, bala ma-pressure ka ng pilido mo, alimurong yan. Wow. Eh? Palagi ako ini, anyang panahon na ning gera, siguro mumurong. Itang Kayla. atin na siguro ancestor ng Kai. Known la To not withdraw. Wow. Laging front line. Mga yan eh. Yung tutugitaan po nga mano, bagsik. Okay, pencils up. Reveal. Strong! Matindi. Mabagsik. Strong. Alam mo last word ito, higit niya mo, kapagwapya mo. Overwhelming character. Overwhelming character. Okay. Ikya Nix. English ko. Strong. Strong. Ito nga muna. Dapat pilido lang, masikat. Matindi. Mabagsik. Strong. Mo na yung malyaring gamitan ng same word. Mabagsik, wapen na. Ini medyo mika split kaitanan eh. Kasi Ba't siya sinabi ng mabagsikin kang kahit perfume? Sabi ko, strong smell. pagbase ko mo kini kaya katamong Definition. kaya katamong definition. Kasi according to Berganio, ing bagsik or kabagsikan is fierceness or ferocity. Apin deta retang kay. Ferocious. Wow, ferocious mga yan.
or cruel. Ano, mga niya. You can't say overwhelming character kasi dakal ma ako overwhelmed na character. So, unfortunately, nobody got it right. Sorry. So, tandaan tayo po. Ninong kilala yung bagsik, guys? Igay. Paul Bagsik. Paul Bagsik, shout out! Wow. Niya pala makanya ka pa. Matindi. Ferocious yan. Ferocious ka. Paul Ferocious. Paul Ferocious from this day forward. Our next word, anluwagi. Ano na ni? Yan pa pencil sap? Pencil sap. Okay, pencil sap, pencil sap. Ako ba, pero itang word agi ang Mm. mayang naramdaman ko eh. Wow. So isipan ko something about webbing, mga yan, or connects or interconnects something. So some intersection, something about Makanita. Ingka ako palagi or often. Pero, Okay. Ang luwagi, oh. lagi. Mga tayo. Ano yung Parati. Ay, Wow. Tagalog yun. palagi or often? I said often. Losers. Ano yun ang agi, palagi, Tagalog yun. Ay, malay mo, indam tayo naisip kayo, ka or rin ng equality ka. lawag. Pwede. Ayisip ka rin ng lawag eh. Ano Ano nga yung... ako kay Balo, kung malay mo hindi ka tumudyo, malagad. Kaukay. Carpenter. Ang pong manyamasan bale. Ang luwagi. Bakit? Wala, balo na yun. Dimdam kaya ka nga po ko. Ay, pinya pala. Inanluwagi na ning bapa mo yung bali ngayon niya. No? Wala mo. So, ako balo nung Nice. isto yung pangaramdam ko getang inanluwagi na. Wala mi niceness something. So, siya mas nani ako ng bali ngayon niya. No? So, maniwala ko. Shoutout ka nga po ko Tune Heaven. Ang luwagi. Shoutout ka nga po ng Acho Heaven kasi Istuya, Imigs, Carpenter. Wow. Basic. Wow. Carpenter Carpenter, Anluwagi. Carpenter. Wow. Okay. So, ano mo, pa-chain house daw ang mananluwagi. Carpenter ka. Gagaling mo ka rin. So, mapalyaring ibat kayo, nung apelido mo ang luwagi, mapalyaring ibat kayo kayang family of carpenters kanita. Mga karpentero. Nung apelido mo ang luwagi, kay ibat ngayon ni architect or engineer ka. Ay, sakto. Perfect. Let us know in the comments. Solid yung Wow. malaitan eh. Alright, next word is dungaw. Dungaw. Think ng Tagalog yun pala. Wow, balang sounding word. Wow, yan. Tagalog sounding word yan eh, pero magbisa na mo kanika. Next. Ingka ko something like to sneak peek. Sneak peek or look. Kasi dungaw kasing window. Something like that. I don't know. Palawe. I-sneak peek. Spelling it. I-sneak peek. Oh, wait. Baliktad yan. Okay, Okay. Okay ka mix. Lalawe kilwal window. Kasi dungo na eh. Dungo kasi tansya Sabi ako. ko, look at the window. Indam derin Tagalog yata mo yung dumungaw ka. Okay, ako may air mala. Balam overseer. Balam. Balam specific. Overseer. Okay. In definition na ng dungaw is to look out from the window. Yeah. It's the same As in name literal that I eh. say. Mga Sharp pipila. eyes Wow. Damo. Birds. of the same feather. Bird's eye view. Bird's eye view. Bird's eye view la. Birds of the same Dumungaw. Shoutout kaya ka klasiko Kaloy Dungaw. Oy, ita pala eh. Madal yung nakakita ng kaklase mo. Sa pagyang kuliti kanta niya mga kaklasiko. Dumungaw. Okay, question number 5. Manliklik. Manliklik. Sa itan tayo. Manliklik. Ako magbante. Ito yung pinakang malapit na eyes. Di ba naman itong... Ako rin na-explain. Mo rin explain eh. Wild guess. Wild guess. Okay, sige, ikaw, mix. Yaw total lang din natin lang namang gagawan nga na gana eh. So siguro, ako balo, farmers la siguro din eh. Manliklik. Okay. Wild guess. Kailan na onion licks na. Ingka ko ay kasi bala mo siksik. So, Manyiksik yata yung kaya. so I said overflow. The meaning of the word manliklik or liniklik No. is one who excels, like in writing, debating, or running. Become Overflow. improved, thus become excellent. So bala mo, to improve or surpass in competence or in comparison of others. So, Sobra-sobra man. aliya. Alin namin Root yung word root or word sorry. na. Liklik ya. Liklik. Etymology. Liklik. Liklik talaga na. So kunyari, Siguro sa liksik? May paisip ko eh actually, nang research kayo Nung araw liksik. may kabalo. Kaya check yung mind ko, nakikita talaga balong. tell us in the comments. The next word is balatbat. Bakit? Kamag-anak ko lang rin. Yan balatbat shoutout. Yan balatbat. Shoutout. Yeah, kasi daramdaman ko isang
Manahimik na kayo, mabalat-bat ka na ako. Pero baka Balas-bas ito eh. balas-basi nga. Sige. Coco Martin yata yung sinabi ko. Coco Martin. Yako, Balas-bas. sinumutang Balatigo. body slam. Body slam. Inisip ko ba? Slam, di balatigo. Violence yun. Yeah, okay. Violence eh. Panasakit o mapanasakit. Kasi awari lang matwa. Manasakit. Binatbat na eh. Ano eh. Binatbat na eh. Anong mga yan. Oo. Malapit kayo nga. Okay. Pero yung nga nikwa. Ana. Kasi, ing balat-bat means to disturb or to distract from what one is doing. So, kunwari, susulat ko or mga di ko, kay ba't may aos ka kayang metong tao or kay, may balat-bat ka. So, Boring nagbalat-bat? balat-bat, na siguro, ne? Ito mga niya itang nakapanistorbo, itong mga da. Yung may itang positive side na, mga palyaring itang presence do, is, bala mo, makadistract Neckbreaker, yan. mana. Oo. Mga pa, second Head date. turner, head turner. Tanga Oo. pinagagawan pa tanga tsula. Kaya mapag-concentrate ang mapalyaring Mga din kayo niya, o mga di naiikit. na sobra ka something na lalaki o kaya Head turner. Kaya baka talaga something lalaki. something kukuman. Anak, I need to become distracted by imaginations while participating in mass. Ah, So, siguro pa na yan distracted or... mag-float away to something else. Wow. Okay. Yung tutugita po nga manong, yung nga manong, pingul. Yan, dahil ko kilalang pingul sigurado. Mapanyipit. Tingul, Tingul. mapanyipit. Ayaw ko balo, I explain. Yung time nga isip ko. Okay ka, Nix. I think something like chipped. Kasi may Pingas. May pingas siya. Taliwa na rin kaya ka. Alim mag-word association niya. Mila ko or lako. May Oh! may- Diba? Chipped or Mano something lang ako like mo eh. Wild guess. It is the word for the earlobe or the soft lower part of an ear. Seryoso? Yun yan. Yung What? titingga. Wow. So, nung mapingol ka, adi ka large earlobes. Makabala rin eh. Okay, gets! Ganda na naman kita ba siya? May pingol niya kang kaya. Ito yung isipan ko, itang may pingol niya kang kaya. Kabalo na ano. Wow, pining part, ening. Pero So, part of the teachers, body. teachers Part of the lang body. yun. So, nung siguro May pingol pili ang niyo teacher. pingol, adi ka sigurong ancestor Okay. maragula earlobe sa tamada. Ini, medyo unique yung bagay. Lakanlale. Bayo kayo sabihin. Actually, ing lakanlale, metong niya karetang aman mo ng Kong Mike, pangilinan kayang vlog, Pandiwata, which are surnames reserved for the Sugi or pure blood whom we believe were descended from the Diwata gods. Itang last name bala mo of nobility. Oh. Yung kabaldugan na ning Lakanlale is God of care and protection. Careful! Support! Oh, ito. Okay. Careful support! Malayoting ka na. Magbante. Wow, protection. Yeah, chieftain. Ako kasi Alin, ayos. Okay, lakan. Lakan niya kasi yung isipan ko eh. Kanya yung kaya ka. Hindi ako ayos po kasi. Kalakalale. Ampong. Wow. Actually, Yabe ito. At di ba may itong ewan ako na yabe kasi close la. Lakindanum. Lakandanum niya talaga kiba may giyang lakindanum. Makakapagal. Ay, no ko. President. Makapagal nito eh. Tired. Mapagal. Makapagal. Tiring. Tiring, exhausting job burnout. Joke. Okay, makapagal is one who tires you out. Siguro makapagal ka ugali. Unreal, alila normal endurance ka rin ng ngalong tao. Manyago. Manyago? Shout Shout out kong Ray J. Manyago. Shout out Kong Ray. Kong Ray, sorry kaya balo. Ay, magtapuin kong Ray. Steer? Spear. Bakit? Mangugoy ka siya. Manyogo. Kao, wild guess, to fix. Eo balo. Bay, kaya yan. Ang luwagi. Ang luwagi yan. Ikaw bro, total balo me. To attack using horn. Horn. Manyagu. Oh, Manyago. Manyago. Literal Okay, ing definition na one who behaves like a horned animal. Horn. Niya pala kung rate niyang inner Daredevil. devil. The Witcher. Witcher sa amin kami ko eh. Or one who makes horns. So mapalyaring Repang Kinggera, ne? Wow, mapalyaring ang gera, ilang pikemen at ilang horns. Or Gagawa lang horn. Ano man toroto? Pwede mo rin. Next word. Pang pressing ka na. Next surname. Sukulan.
Manalastas. Manalastas. Ay, Manalastas! Mariosep. Easy. To destroy. Tastasan me. Manalastas. Tampo-tamburin mo sa Tastasan me. Rugged lang. Manalastas sila. Writer. Pwede. In the realm. In the realm. Cinder. Ako, Like poet, something like that. kay Messenger, ako mas talkative. Okay. Ang definition na is one who interprets, explains, or ascertains things for others. And this is- Manalastas. Bala mo Okay. taga messenger ya. Bala mo taga-relay ang message. Messenger. Messenger was to iya. I got it! Ang balo ako kaya ini, pero in true pronunciation na maniti. Mami Rito. Okay? Mami Next. rito? Kaya ako balo, mano lang ako mo. To explain, maniti. Okay ka, next. Kasi nandun Live bulsa sinulat dyan. ko, to stay kasi wala manatili, man. Yan. Ano yung Tagalog yung talaga Ano ito yung, gebet ko nga ni manay. Okay. Clueless tangan. Ikaw na yung Bruno actually. Alright! Mami rito? Balo ko titi. What, titi? Kasi pa na din Jojo, kuling yung titi, makatulay. Kuling private part. Pero kay Kapampangan, yung titi, balo ko, Mami Rito. Ganda Titi ko men. yung pitit dyan. Kaya. Okay. Titi siya. Balyari, Understood balyari. naman. Balyari. Maniti means one who fries food. Alright. From the word titi, which means to Wala fry. akong chance. Titi means to dissolve or liquefy lard, fat, or fry something in it. What is wow. liquefied, melted, or fried? Pitisyan, chicharon. Banting. Nana? Banting. Trixie Banting. Banting. Wow. Bantig. Banting. Banting. Ano? Alarm or warning. 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 Bating. Ikaw yung muna na sabi. Okay, Iga. Guard. Guard. Banting. Kaya ako, disappears lang, mabating na diyan. Pwede. Malapit tayo si Mabating niya. Mabating. Mabaing nyo. Okay. Mabating. Banting is actually an adjective, which means a thing that is given fraps. Muli na sabihin nito, something that is wrapped, something that is wrapped in ropes or chains. Siguro sailor la rin eh. Kaya ba't mag-wrap lang something in ropes? Bantingan mo or bala Mapalyari. Wow. Mapalyari. Or makabanting niya. Kasi, It is wrapped in ropes. Bala mo. Makabanting. Baya makabanti. Makatali. Ano yung makabanti? Pangutang mo. Malapit siya, makabanti. Wala kang mga klaseng makabanti. Ano yata? Oh, anyway, basta Interesting. a thing that is given fraps, a sea vessel or ship, Wow. or bubungan, that with which makabanting or being frapped. No? Basta wrapped in rope or kay. O ini, very easy. Easy round. Batak. Chance yun na. Batak. Batak. Full force. Full force. Ano? Full force. Full force. Batak. force. Full force. Kaya ako kay. Strike. Kaya ako, masigan. Batakan me. I-score yung sarili yun eh. Kasi makanini ang meaning. The active verb and its infinitive, matak or batakan, to pull a string of wire. Apiting first definition na. Pull. Mabatak yan. Walang hatak. Wow. Anong spelling niya mo ni full force? Full force or full force. Full force. Linob yan man. Idiomatically, batak, binatak, what is pulled firmly or studied very firmly or intensively. Sabihan mo kaligay ko Ano malyari kang Nika eh. O, kanika. Kasi bala mo biyamit ang all mo. Okay. Yes. Full force. Wow. Yung last word tamo, sudden death round, submit. Submit. Nika iya to pass yan, alias submit na. Ano kayo isipan mo eh? Abitan niya? Abitan. Batak ite. Pwede ka. Simiyarin ka na, tuhok. Tuhok. Abitan. Wala mo. Yaka nga. Sakbitan isip ko niya. wala. Ilan tayong kanika na? Sakbit yata yung kaya. Sakbit. Okay, Submit. Ikaw ako balang partner tong. Kaya be, ano mo? Yung active word na in its infinitive, manyagmit, to lay a hand on something physically or morally. It includes stealing. So, nung mapanako ka, mapanyagmit. Seryoso. Abitan me. Mana ako. Pasibayo. Oh. Ali, no one gets this round. Sige, no one gets this. Lingad. Lingad. Ikaw kasi, palyari ang miniwas. Ay, may tumo, girl. Why look back? Alam mo pareho. Miniwas. Minilagyan kaya kami. Minilag. To keep from knowing. Malo,
To keep from knowing, lingad. Lingad sa aking kaalaman, mga Tagalog. Tagalog yan. Tagalog Migkera. Balo bakit ini nga isip ko. Sana magkera. To hide Oh! or deny. Oh! Malingaran, silent, discreet, or one who guards a secret. So basically, itang lingad talaga niya. Wow. So, Lingad sa... Okay. Minamo yan, Okay. Salamat guys king Papizza, Marimla. Ito skepo tayo ni. Balang kinis kong mamaltok. Di kayong isipan. Support local businesses. Alright, nung magkaka kayo at ating tamong surnames like these Spanish surnames sa Amanwali, it's because of the Claveria Decree in 1849, which is an attempt to assign all Filipinos with surnames. Yes. Bangat mika last names tamo for legal and civil purposes. Anya nung pilido mo. Suceso, nanong la parang Spanish name sa Balo yung kay? Sanchez. Santos, De La Cruz. It doesn't mean that ating kang Spanish Bloodline? ating ka Spanish descent. Uling medyo rentaw, potatin lang colonial mentality kanita niya. They wanted to gain favor with the Spaniards. Kinuha lang Spanish names. Or basically, alala mo talagang last name. Exempt ya kanu ing last name nyo. Anya atin tapang mapila na last names. Nung akit ye ita, ketang mismong decree, or nung ating kayong surname that have lasted for over 4 generations already. So usually ating kayong family tree kayang bale. Nung ating kayo pa kareta, let us know in the comments. Ating mo, iretang pilidong Lakandula or Gatmaitan, mga kanyan, it can be adopted by the families because they have the legal right to use them. Kare Kapampangan naman, anya, kera klan pamurin ka rin pilido tamo kening Pampanga are the ones that we said, like retang Manalastas, Manaloto, mga kanyan. Uling exempted la rin Kapampangan kay Claveria's decree. Ika palagyan bakit? Exempt la rin Kapampangan kay itong decree. O may pamili lang sarili ng last names. I think mo metong tamo ka rin important places king government, like for example ito mo ing sening Angeles ka rin nami. Wrong! Because in... Okay. Wrong! Ano? Because in 1649, uling sinopantala ring Spanish from the Dutch invasion kening Pilipinas kanita. Ginrat na katamo ning Spanish king with autonomy and accepted us from tribute for all eternity as a reward for our loyal service. Kapampangan mo rin, ha? Kapampangan. Anya, be proud of your Kapampangan roots and manamano tayo pa rin Kapampangan. So, yung minyang butbuging game show Bruno. Alright, till the next video. Bye! Subscribe. Subscribe. Follow Facebook, Ay, IG. nung pantunan niya pala silin, di kami alinia.